Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Ndibaza nizera ko meze neza bakunze Rubavu Buy and Sell Limited, aho herereye hose uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uyumvemo ikaze kandi ugubwe neza. Niba uri mushya kanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose nigenze kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Dufite n'izindi platforms nkunda kubivuga wadusangaho TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, amazina yose dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Welcome back. Dukomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Aha turi rero turi Rubavu mu Byahi, twabazaniye inzu iri mu kibanza gifite metero kare 520. Ni inzu nini iri ahantu hanini, irisanzuye, ngira ngo murabona ko kwirembo hayo ni hanini, wanaparikamo imodoka irenze imwe. Aha hantu ni hanini cyane, turwatangira kuri miliyoni za 70. Rubavu Buy and Sell Limited turabigufashamo kandi tugufasha muri process zose kugera birangiye. Ikagira salon na salamanje, iri muri quartier nziza, irimo nandi makadasiteri menshi kandi meza, ifite igikari kinini, hanze hari igikoni, hariyo douche na toilette, ahantu heza cyane, ndetse iyi ni nziza, ni nka metero 100 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo, ariko iyo ubwayo iri ku muhanda. Duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, duhamagare mu bambere cyangwa se utwandikire ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri Facebook, kuri Instagram, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. So dusange cyangwa se uduhamagare, ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu. Inyubako yubatse iruhande rw'isoko, n'inyubako izwi nka etage yo kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, hari ibyapa kuri office yacu. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Usibye no kubigura no kubigurisha, nabafasha kubigura no kubigurisha. Ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. So aho wabuherereye hose, waba mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akarere wabuherereyemo kose mu gihugu cy'u Rwanda, tubigufashamo, tukagufasha kubona ikibanza cyiza, inzu nziza mu karere ka Rubavu cyangwa se akarere ka Musanze, bitarindiriye kuba wowe wihagurukira ukaza kubyikurikirana. Turabigukurikiranira kugera byose birangiye. Duhamagara cyangwa utwandikire rero your trusted real estate partner, always here for you.